akusika be gidi na nsa girl nsa be ye gold bi no yeah did that akusika no yes and my first movie o paje say wonyi ntum say ejako edume bi obeje Ghana movie industry say me ngentum eye ne because of your commitment ni your passion and your my adwuma no yetimi ko ye movie kra na enjia eka no boa na me ka ma boro sika se pa na nya wo so kwa me ne de ne toto bibidi ne montade na ise satama mi huhumu na azi ye humu montade ebi okra ya ko free ye twi ye you lie I'm telling you and satama no pem ye no wa ware oh hene no baby no wa ja oh hene a long time I mean cause I'm sure and the nipa na ware no was your old boyfriend since 95 me boa ka me boa oh me boa yes why na two adwuma man ko yes we ni na if I say and pimple me boy why na ni pa be ya actually Kwame enye me person no di na person no because woni ni pa kro okay fine and who here me ji aduro di but me mama adwe nko ho sa but na ni pa kro no ben wo see ye di agro no yo twetwo mutu ye di agro nti wo ma ni hu se wo hu se wona ayi never